mwiriwe neza kandi Yesu ahabwe icubahiro kandi Yesu ahabwe icubahiro. Amen. Itangirira ibice 12 umurongo wa mbere. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Sinzi wemera adufasha gusoma. Yego. Itangiriro ibice 12 umurongo wa mbere. Yeah. Uwiteka ategeka Abrahamu ati, va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. Hallelujah. Amen. Abaheburayo igice cya 11:24. Abaheburayo 11:24. Abaheburayo ibice 11 umurongo wa 24. Kwizera niko kwatumye Mose ubwe yari amaze gukura. Ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo. Amen. Amen. Matayo 18 ku murongo wa mbere. Matayo ibice 18 umurongo wa mbere. Icyo gihe abigishwa begera Yesu baramubaza bati, umukuru mu bwami bwo mu ijuru ninde? Amen. Amen. Ya. Muri tayari ngo tusangire ya magambo ra? Abari tayari ni muzamura ibiganza. Ndakinezeza iyo ndi muri semina yo kwigisha nkabona abantu ko barandika. Hari nubwo tugira ikosa ukumva uvuze vuba mu buryo ukeka ko wasize abanditse, ariko ni n'uburenganzira bw'umwanditsi musohotse akakubwira ati hari akantu nasimze buryo uvuga cyangwa yabari syllabus tukazitanga, ariko tukumva. Sinja mu yindi liturgy, turabashimira ko mwatwiyegereje mudukunda, ejo twarabibabwiye. Ubwo abandi ejo twabwiye ko badukunda, ubu dukeke ngo batwanze iki gitondo, ubwo nibirya bigikomeje simbisubiramo. Reka dukomeze aho twari tugeze juste nkuko mama yabivuze hariya. Turi kuganira ku ijambo rikomeye kandi ejo twavuze ngo riturora twese, ryitwa umuhamagaro. Twaravuze ngo hari ubwo haza teme runaka mu by'ukuri ukumva ni nziza ariko nturimo, bakavuga bati hari inyigisho z'urubyiruko wireba uti singira urubyiruko, hari inyigisho zateguriwe abamama utinje ndi umugabo, hari inyigisho z'abayobozi utinje sindi umuyobozi. Hari ubwo haza inyigisho atari uko uzipinze ariko ukumva turi parti, ariko izizo ni zawe. Hanabaye umuntu umwe gusa muri urusengero nobwira ngo niwe zirora, ni wewe. Amen. Ejo twaravuze ngo guhamagarwa, umuntu ahamagarwa n'Imana, umuntu ashobora guhamagarwa n'abantu, umuntu ashobora kwihamagara. Niko ejo twavuze. Ariko twanga gutinda kubahamagarwa n'abantu n'abihamagara, iyo baseanse ndende tutorangiza no mu cyumweru no mu kwezi. Turavuga ngo turebe abari mu muhamagaro w'Imana. Mu muhamagaro w'Imana naho turavuga ngo igira inzira zimwe zihamagara. Ijwi ryayo igahamagara izina ry'umuntu. Ubwo ni uburyo yahamagaye abantu. Ihamagarira abantu mu nzozi, ikababwira ibyo baje gukora cyangwa ibigiye kubabaho mu nzozi. Izo ni kazabaye kuri ba Yosefu, ntawamuhanuriye, Imana imwereka ko azayobora bene se ariko ibinyujije mu nzozi. Ibyo nibyo yabwiye abami nka Nebukadinezari n'abandi, babwira ko ubwami bwabo bwifashe nabi ariko ibinyuza mu nzozi. Ubwo ni uburyo bwa kabiri. Tuvuga ko ishobora no kugutumaho abantu wiyicariye, umuntu akavikantaraga
akavuga ngo Imana yakundumyeho uhaguruka ukora ibi n'ibi n'ibi, dore ibi bigiye kuba uku n'uku, abitwa abahanuzi n'intumwa z'Imana bariho. Nubwo ubu tuvuga ngo hari n'abahanura ibinyoma, ariko tubanze twemere n'ubundi piratiza ari uko habanje original. Tugahura n'umutekamutwe ngo uvuge ngo nta bahanuzi bakibaho, bariho. Wagize ibyago nyine uhura na dodane, ariko imihanda yose ndiyuzuye dodane, hari aho bagenda neza. Turavuga ngo inzira ya kane Imana ishobora kuguhamagara itumye marayika akakubonekera. Naho twavuze kese za Zakariya, za Gediyoni n'abandi mwibuka. Ubwo ni uburyo. Turavuga ejo ngo imihamagaro ni ibiri. Umuhamagaro wa mbere ni umuhamagaro umuntu agira nk'uruhare nyiri guhamagarwa. Ni ukuvuga ngo uyu muhamagaro ni amahitamo yawe. Ni umuhamagaro twita uwa Yohana, uhamagarira abantu kuva mu byaha, uhamagarira abantu kwihana, uhamagarira abantu guhindukira. Yohana akavuga ngo nimwihane dore ubwami bw'Imana buri hafi. Abantu bagakizwa. Yohana yamara kubona barakijijwe bakabatizwa, bamwe bakanitwa abigishwa ba Yohana. Uwo mubatizo nako uwo muhamagaro ukura abantu mu byaha niwo muhamagaro twita umuhamagaro rusange. Iyo tugezaho ni umuhamagaro uduhesha ubugingo buhoraho, kuko tuba twamaze kwizera, kandi Bibiliya iravuga ngo uwizera ahabwa ubugingo buhoraho. Ariko nyuma nanone muri uyu muhamagaro wawugereranya n'intumwa n'abigishwa. Buriya Yesu yagiraga abantu benshi, yakurikirwaga na fule. Klase ya kabiri fule isigaye hakaba abigishwa 70. Hirya y'abigishwa 70 hakaba intumwa 10 na zingahe? N'ebyiri. Ni ukuvuga ngo intumwa zari proshe na Yesu kuruta abigishwa 70. Ngira ngo muri kubyumva. Aba nabo 70 bumvaga bamwegereye paraporo na fuli. Iyo twitavye umuhamagaro wa mbere tuba tugiye muri ba bantu 70 abigishwa ba Yesu. Ariko abitwa intumwa babanje kuba abigishwa, barigishwa kugeza ubwo bagirirwa icyizere, baratumwa. Intumwa n'utumwa, ariko abigishwa n'ukiri ku ntebe. Abanyeshuri n'abigishwa, ariko intumwa ni ngugiye kuba umwarimu, bivuga ngo baba barabanje kwigishwa. Aba 12 bari intumwa, ni nabo yabwiraga ngo nimugende. Turi kumvikana? Imana ishimwe cyane. Uyu muhamagaro wa mbere ni amahitamo yawe, kandi turavuga ngo uyu wa mbere ni buje ukobobu wa kabiri. Utaremeye umuhamagaro wa mbere tuzarota ngo hazaza uwa kabiri, kuko uwa kabiri ni selection ikorwa mu bakiriye umuhamagaro wa mbere. Aho turi kubyumvikana? Abagiye gutumwa bava muri barya babanje kwigishwa. Yesu yamaze guhamagara, Imana ikaguhamagara. Ntabwo iguhamagara ngo genda, irabanza ikakwigisha, ikagukanda, ikagukuramwe amafuti, ikagukuramwe ubwoba, ikagukuramwe ibikanzikanzi, ukavugutirwa inkamba zigatibuka, twa tundi twari tuzi tukakuvaho. Yamara kubona urakwiye, ikakubwira ngo ubuvuye mu bigishwa no kugira intumwa. Yamara icyo gihe ikaguha, ubishaka utanabishaka, umuhamagaro wa kabiri ugenwa n'Imana ngo iha bamwe kandi ngo itange uko ishaka. Turi kumvikana? Haleluya. Uyu munsi icyo tugiye kuganira, ejo twarabivuze, turaganira intambara zo mu muhamagaro. Buryo bwiza bw'ikintu bungana n'imbaraga wagishoyemo. Agaciro k'iyi nzu si superficie, si ubuso bwayo, ni amamiliyoni mwashizemo. Hari n'undi woza akubaka ikirutiki ndetse akagera inyuma kuri si umuzunguruko, akagira nini kuriyi, ariko akahashinga ibiti, agasakaza amabati asanzwe. Iyo nzu ndiyobahora
ariko babikora expertise bosanga idafite na kimwe cya 10 kiyi bitewe n'iki n'ikiguzi iyi nzu yadutwaye. Siko bimeze? Matieri yiriho, imbaraga mwashizemo. Ndenda kubabwira ngo umuhamagaro ukomeye si ufitwe n'abagabo bakomeye, ahubwo ni uwanyuze mu bigeragezo bikomeye, wamara gutunganywa. Ese iyo bavuga ngo amadiploma ararutana, reka mbibabaze. Ufite masters hano, baje baguha diploma ingana n'ikirago, saga papuro kangana na diplome zindi. None se barapima bakaguha kangana na hectare, wagasasa kakuzura imatero tubwo ari masters bagira igipapuro kinini. Kubera iki ariko gakomeye kuri diplome ya humanity? Ni ikiguzi cyo kugera kuri urwo rwego. Wakoze ibizamini byinshi, wize imyaka myinshi, wakoze ubushakashatsi bwinshi, wasabwe byinshi. Siko bimeze? Umuhamagaro wawe n'uwanje ukomeye cyane, n'uwanyuze ahakomeye cyane. Iyo tumaze guhamagarwa, ndagira ngo mbanze ngaruke kuri iki kintu. Imana ije duhamagara twese, bamwe bakitaba abandi bakanga, bamwe bakaza abandi ntibaze, barya baje bakiga, barya bize bamwe bagatsindwa abandi bagatsinda. Suko no kwishuri tubimeze, ikagenda ikaza kugeraho Imana iza gukonfirima umuhamagaro, ijihamagara umuntu ikamukiza, ikabanza ikagukiza. Imana itanga umuhamagaro kubakijijwe mu mvugo yumvikana, kuko niba yavuze ngo ugomba umuhamagaro wa mbere niwo gukizwa. Ese gukizwa ko niki? Gukizwa ko niki? Uri hari bisubizo biza kabaza umuntu utasurakijijwe ati sengera muri ADPR, ntabwo ico gisubizo gifitinze ku kibazo cyanje. Urakijijwe ati ndurambona muri korari, sinkubajije aho nza nkubona. Urakijijwe ati ndumudiyakoni. Urakijijwe ati nduzi ko papa ari we pastori, sivyo twakubajije. Bene ivyo bisubizo abantu bize ubumenyi menya muntu, le psychologue, bagira uko baje bavyita bakavuga ngo igisubizo umuntu atanze icyo gihe ngo ni vrai. Mu gifaransa bacumva ngo ni vrai, ngo mais pas exact. Ubundi nyine batazi ururimi wagira ngo biri vrai biba biri exact. Ukabaza umwana uti papa yagiye he? Ati twango yicaye mu gitondo. Niba koko bango yicaye icasubije ni vrai, ariko ce n'est pas exact. L'exactitude ni en rapport avec la question. Urakijijwe ati ndo umudiyakoni, ni juste, mais ce n'est pas exact. Gukizwa kugira ama definition menshi, ariko mu magambo ahinye reka mvuga amagambo nkane anje mu vuba. Gukizwa ni urugendo rwo kwica nje wa buri munsi. Nje iramplace kamere yanje. Gukira n'ukwica nje wa buri munsi. Ahari nje kahashira Imana. Buriya basomyi n'abagenzura muri Bibiliya, Satani ngo yaravuze ngo nzazamura intebe yanje, nza. Uwo ni nje mere nk'Imana. Iyo kamere yanje Imana ntiyikunda. Gukizwa rero ni ukuminimiza nje hakaba we. Imana ishimwe cyane. Gukizwa ubundi baravuga ngo nukuva mu bubata ukaja mu bundi. Ubisomye mu Baroma biravuga ngo ubwo twabatuwe mu byaha, twabaye imbata za Kristo. Ntabwo gukizwa ari ukugira freedom ngo ukore icyo ushaka, kuko hari abitwazaga kiza bakavuga ngo twabonye umudendezo tuzigendera uko dushatse. Buriya nubwo amategeko aje agora abantu, reka mbabwize ukuri,
nubona ndukora icyaha kubera kwitaha icyaha kuko itegeko rikibuza turakizwa. Niba gukizwa kwawe gushingiye kuri kontrole y'amategeko, siniba itegeko riravuga ngo ntukibe, ubwo biravuga ngo woje aho itegeko ritabuza kwiba wo kwiba. Ariko iyo ukijijwe urekera ikintu kuko ukijijwe tukibuzwa nuko itegeko riza kukibuza. Nukuvuga ngo uraho riri cyanga ritakiri wewe uraritinya, utinya icyaha. Gukizwa si ubutwari bwo kuvuga ngo ndabishoboye, njewe ndabishoboye, ahubwo gukizwa ni ukuvuga ngo njewe nshobowe nabyo, byanshoboye, byanishe. Umukinnyi umwe yari umusore afite ibibaraga ngo amare gukizwa arakina umupira, umuntu umwe amugendera nabi aramukandagira, nyine abakinnyi ari uko bagirirana nabi iyo babishatse. Akaba ari umuntu wakundaga kurwana, ngo arahindukira aramufata, ngo aramureba aramubwira ngo ugira Imana, ngo usanze Yesu yaranciye amaboko. Ati nakwerekaga uwo ndiwe. Atari kusanze Yesu ati amaboko yarayahonze atarayaca, nubwo ubona birahati bini bipirate nta amaboko nkigira. Ati nkigira amaboko wari kumbona. Nje iyipfuye Yesu ni utegeka. Suko bishobora no gushoborwa nafso. Umuhamagaro ugira intambara kandi Imana ikazemera. Imana ndayikunda. Izi guhamagara yamarika gushira nk'ahari yawicaye ikazi kureba. Wahura n'intambara mu muhamagaro ukaja gusenga ukayireba kugira ngo hari ikivuga. Ndurabona umwana barenganije azahindukira akazareba kuri mama, azi ko mama cyangwa papa agira reaction. Nimba ari abamukubisa akavuga ati mama wabibonye, Imana ikamwenyurika kwihorera, igasa nidatwaje. Umuhamagaro wa mbere ubamwe intambara. Intambara za mbere iyo duhamagawe tugakizwa tugahabwa umwuka wera, twera imbuto z'umwuka. Kandi navyo tuze tubimenya, imbuto z'umwuka zera hari igiti cy'umwuka. Hari ubwo tubwira abantu ngo nibera imbuto z'umwuka tutarateye igiti cy'imbuto cy'umwuka. Ubwo izo mbuto zizova. Nshaka avoka iwanje nzatera igiti cy'avoka. Mfite amahirwe yo gusabwa imbuto za avoka. Ariko niba uzi ko iwanje kitahaba utiza na avoka ubugiye kundenganya. Imbuto z'umwuka ziba hari igiti cy'umwuka. Iyo rero twejeje tukagira Imana imbuto z'umwuka zikaba, tuja dusa n'abahamagaye ibyonyi. Ababaye mu cyaro mwabonye imyaka iyo yeze, inyoni zose utazi aho zaritse naho zitaha ziraza. Iyo utangiye kwera imbuto usa n'uhamagaye inyoni. Hari naho Yesu yaciye umugani avuga umuntu wabivye imbuto zimwe zigwa mu nzira zitoragurwa n'inyoni ngo ni imyuka mibi. Izindi zigwa ku gatare ziburaho zikomeza imizi. Izindi zigwa mu mahwa, amahwa araziniha. Nukuvuga ngo imbuto zigenda zihura na circumstance ahantu hose. Iyo utangiye kwera imbuto ibyonyi n'ibyangiza imyaka biraza. Ibigeragezo bya mbere ni amahwa azaniga umuhamagaro wawe kugira ngo utabyibuha, kakabaho ari akantu kanyoshwe, kakaba ari akantu kadafite imbaraga, ukaba ari umuhamagaro nawe ubwawe uvuga uti ese uku narahamagawe, ese ubu biracyabaho, ese ubu byarashize, tushire kandi tuzamuke. Ibyo ni umuhamagaro, turaza kubireba. Indi ntambara ya kabiri tukiri mu muhamagaro wa mbere ni intambara zija zituruka mu binezeza. Iyo ugize umugisha mu muhamagaro hakaba success, ibintu bitangiye kuza. Hari ubwo abantu baja muri ambiance abantu bakahagwa. Hari muri rimwe numva zaririmba ngo biteye ishavu biteye agahinda kutagwa mu butayu ngo ari kukaza kwicwa n'ibisubizo muri Kanani. Hari igihe mu muhamagaro wicwa n'ibisubizo. Hari igihe ibintu byiza byica umuhamagaro. Hari igihe usubizwa ukabugiza ikigeragezo. Nabonekaga mu materaniro ntagira akazi, none nabonye akazi, cyari igisubizo, ndi mu bisubizo, ibindi zo mu muhamagaro mzigije inyuma. Tuzambone mu materaniro n'umwanya nubona
ndi umugabo wo kuja kunywa ikawa mu bandi bagabo, nta mpamvu zo kuza kwicarana n'abakecuru ahangaha. Bishop nawe ugomba kubyumva, imyaka 4 nabaye aha, ubu ngubu ufite aho no kwicara n'abagabo, atangirira ku ikawa, bwaca gafundura agacupa baresha, bwaca gafundurira imusumba. Narashubijwe Bishop, urumva ndi umugabo wo kwicara ngo nk'icyayi. Ibisubizo rimwe na rimwe mu muhamagaro wa mbere bigushira mu ntambara. Uzi iminsi waraye mu cumba utagira umwana, none wabonye umwana. Umwana arakura, umwana aragenda, ariko kugeza ubu uracabwira abantu kutorara mu makesha. Ufite umwana, umuhungu w'imyaka 3 basanga ku gisoro, niwe ukubuza kuja gusenga. Ufite umwana, wabonye pretext. Wazaga n'amaguru, none wabonye imodoka. Umwanya w'amasengesho ni ku kinamba. Imana izagusubiza amaguru kuko uyogereza mu rugo, yo nta kinambagira kugira ngo amaguru yawe uzuyoze ugeze mu rugo. Ikibazo cyarabaye, nabonye imodoka, nimugoroba niwo mwanya wo kuja ku kinamba. Namwe murabyumva. Nabaga mu materaniro ntagira inshuti, none kuko nagize amafaranga, amatelefone ndangiza akazi mfite rendezvous 8, kandi muri izo 8 itarimo yo ni y'Imana. Nta kimana nkeneyeho, nanje ntaco ngikeneyeho, twabyaranyabo. Mu muhamagaro hari ibisubizo bitera intambara iyo udashobora kubimanaginga neza. Ureberuka ibice 8 umurongo wa 11 kugeza ku 14, uraza kumva bimwe muri ibyo tuvuze. Mu muhamagaro wa kabiri twise ngo wihariye, naho duhura n'intambara, ariko izi ntambara zikunze kuza mu byiciro 4 4 ziduterera mu marembane iyo tugeze mu muhamagaro wa kabiri, wa wundi wa ministeri, wa wundi wo gutumwa. Bamwe bagirwa abashumba, abahanuzi, intumwa, abavuga butumwa, lelelele bya bindi byose musoma mu Efeso. Urugamba rwa mbere rugira urugerero rwa mbere aho ruza rubera muri izi ntambara z'umuhamagaro ni mu myumvire. Mu myumvire iyo tucumvijwe ry'Imana haba conflict, ikimbirane. Umuntu arabanza ukibaza ngo nije cyangwa yibeshe. Uyu muhanuzi ntiyavangiwe. Ikibazo cyo mu myumvire, aha haba intambara ikomeye, kandi abantu bose Imana yahamagaye mu myumvire benshi nka 80% muri yo babwiye Imana ngo wibeshe. Ushobora kuba utanzi ntiwamenye uwo wabwiye. Nimba ari na Vincent wenda n'undi Vincent twitiranwa, nimba ari Innocent n'uwundi, c'est pas moi. Niyo kese yagiye iba ku bakozi b'Imana, Musa akavuga ngo no my God, zagenze gute kurambwira ngo nyobora abantu sinzi no kuvuga. Ushobora kuba witiranije hari undi washakaga kubwira. Gideon akavuga ngo ndi umugabo nyabaki kurambwira ngo ndi umunyembaraga. Dawidi bakamubwira ngo uzanesha, Goliath azahabwa umukobwa w'umwami, ngo akavuga ati bashaho mwagiye muvuga ibyo muzi. Muza aho mvuka, usibye ibwami iwacu ndi tugira na segiteri. Umukobwa w'umwami njewe je ne peux pas. Habaho kubanza kuniya guhakana mu myumvire. Noneho intambwe ya kabiri kubera ibimenyetso ukabyumva. Okay, birashoboka da, birashoboka ko ari nje. Wamara gushoboka no kwemera umuhamagaro, turacyari mu myumvire. Hakaba gushuhaguzwa biva mu munezero wo guhamagarwa n'Imana, ukavugishwa ibyo batakubajije, les informations prématurées. Niyo kese ya Yosefu ararose ko azayobora bene se, ariko Imana ntiyamubwiye kuganira ayo makuru. Ariko kwa gushuhaguzwa arirutse wenyine aje kubibwira abantu, wakagira ngo afite inkuru nziza, naho izatera conflict muri famille.
urugamba rw'umumyumvire rubamwe ibice byinshi. Igice cyo guhakana, nanone wanemera ntumanaginge information ukabwira uwo ubonye wese nta experience nta bunararibonye turaba umusirikare, kuko abasirikare bagira ikintu cy'amakenga. Nkunda Yoshua kuko yabonye amakosa yakozwe na Musa mentawi. Buriya muzamureka abantu babigishe mu abantu mwe. Nubona ufite umumenta mwiza uzamenye ngo mu muhamagaro uzagera kuca atagezeho, kuko uzagenda ukosora amakosa wabonye akora wewe kuyakora. Musa yakoze ibyaha 3, Yoshua akora amakosa 3. Musa ntiyagera muri Kanani, Yoshua agera muri Kanani. Amakosa n'ibyaha biratandukanye. Ibyaha byakubuza ijuru utabyihanye, ariko amakosa ntiyakubuza ijuru. Ibya Yoshua babyita amakosa. Amakosa ntiyakubuza ijuru. Abaririmbyi baza bategura uko baririmba. Nimba mwavuze ngo dance irahera iburyo, hakaba hari warangaye agahera ibumoso, akabagiye gusa n'ubushanyije n'abandi, yakoze amakosa, ariko impanda ntiyovuga ngo asigare. Ayo ni amakosa atomubuza ijuru. Amakosa ntiyobuza ijuru. Yoshua yakoze amakosa, ariko ntiyakoze ibyaha bingana n'ibya Musa. Kubera iki? Yari afite ubunararibonye. Mu buryo yabonye umugaba w'ingabo kandi ari ku rugamba, kandi abona ni general, tiyamwiyahuraho ngo urakaze mwene data ngo uhobere. Arabanza nk'umusirikare agira amakenga, aravuga ngo who are you? Urinde? Uturutse he? Uje hehe? Ko mbona uri umusirikare uragenzwa niki? Ngizo ankete z'umuntu uri mu muhamagaro afite experience. Iyo utayifite barakubesha, bahe mukazi w'Imana, bakwiyahuraho bazakurya. Barakubesha, bavuga ibitari byo, bafomata inzozi ngo uzisobanure, abandi bazana amandiko afose ngo yasobanure. Iyo udashishoza bagukoresha amakosa. Kimwe rero mu ntambara tugira ni mu myumvire. Intambara ya kabiri, urugerero rwa kabiri rw'intambara tujya duhura nazo ni intambara zizanwa n'umwanya w'ubuyobozi. Iyo twahamagariwe kuba abayobozi, kiri muri iyi ya mbere hariho navyanditse ngo ntibikadutera ubwoba. Ibyo Imana yavuze tuje twemera ko natwe duhamagara. Na nyina wundi abyara umuhungu. Niba yarahamagaye Musa wishe umuntu akanamwihambira, Musa muzamwumva yari umugabo woroshe. Umuntu wica umuntu wenyine akanamuhamba, uyu mugabo ndamutinya. Yari ikihebe kabisa. Kwica umuntu ugahita unamwihambira wenyine nta support. Ikamuhamagara. Umugabo warakaye agafite amategeko y'Imana akayamena hasi. Uri kurumva umukubitiye telefone yo hasi ntiyagukandagira. Erega bariya Bibiliya ivuga ngo undi jambo rivuga ngo bari abantu nkatwe. Haleluya. Bari abantu nkatwe. Suko basebya ariko bari abantu nkatwe. Njambwira abantu ngo inzira ija mu ijuru. Ibi mukunda guca imanza ngo umuntu ntaja mu ijuru nibiki, ngo hari umunsi yagi iyi nzira ija mu ijuru ibamwe ikintu kimwe namenye, ihoramwe ama controversion. Abakozi b'Imana bose barya tuzosanga nta utayibitseho. Bahorana ama controversion. Nowa Imana imaze kumushima kwa kiranuka, ikavuga ngo ni wowe wenyine mu gihugu, ikamwinjiza mu nguge. Amakuru ndayihutishije murayazi. Bwaci kamusohora umwero wa mbere aho gutanga ituro ry'ishimwe, ngo aganamwe inzoga, ngo aranywa arasinda aragarama, ngo abana bamusanga yambaye ubusa. Abantu baraha basinze, bishoboke ko mwari mugisindana amakabutura n'amapantaro, we rero yari inyuma yanyu. Urumva atarawe controversion uwo munsi. Aburahamu umunsi umwe yihakanye umugore we Sara, kandi nta mugabo ufite umugayo nk'umugabo wo kwihakana umugore we. Controversion. Dawidi amaze kwica muka Uriya yakoze amarorerwa. Controversion.
Eliya amaze kwica abahanuzi, umudamu aravuga ngo hagarara tubonane. Tiyavuga ati wowe nturuta bariya, ngo ubwoba buramufata aja munsi y'igiti ngo akaza asaba Imana ngo nareke igiti ngo apfe. Ese umuntu yohunga urupfu akarusimbuza urundi rupfu kutareka ngo yicwe n'ubundi ko kwari ugupfa. Tiyabwiye Imana ngo nkiza yaravuze ngo mpfe. Contravention. Ariko nkunda mu Baheburayo bikavuga ngo ariko abo bose ngo bapfuye bakigiza gute? Heri mwisho kuliko mwanzo. Hanyuma ya contravention Imana izireba the end. Warangije ute? Hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Nimuzamureke ibyo tunyuramo n'abandi babinyuzamo, ariko tuzafe tukizera. Ngo bapfuye bakizera. Seke ubwo bivuze ngo bapfuye bakizera, hari n'abapfuye bo batakizera. Kareka nawe kuvanga amaso. Imana ishimwe cyane. Iyo Imana iguhamagaye, umugabo witwa John Maxwell yaravuze ngo kumenya igihe iyerekwa rigomba gushirirwa mu bikorwa binganya agaciro n'iyerekwa ubwaryo. John Maxwell. Kumenya igihe iyerekwa ryawe rizashirirwa mu bikorwa kugira ngo ugire ubwo bumenyi uvuga ngo narabibwiwe ariko c'est pas aujourd'hui. Bifite agaciro kangana n'iryo yerekwa ryawe rikomeye ufite. Kandi mwiyerekwa ntimukaje mugira ubwoba na buto. Mumuhamagara Imana yakubwiye. Uwitwa Clement yaravuze ngo kuko nzi ko Imana yampamagaye ngo meze nk'umwumbati, ngo aho bontera hose bakawushinga womera. Ntimwazumvise. Kuko nzi ko Imana yampamagaye ngo meze nk'umwumbati, ngo wawujugunya n'inyumiriya mu gishanga, ngo ugapfa gushika ugashinga agatwi, ngo aho naho womera. Umuhamagaro wacu ntabwo ushingiye aha, haba niwo kujugunya mu Bugande bawushinga ukamera. Kuko nzi kuko Imana yampamagaye. Icuzu gicaho umurongo. Kuko nzi ko Imana yampamagaye. Nibashaka bavuge amagambo azashira, nibashaka basakuza amayinite azashira, amanite nadashira umuriro uzazima. Kuko nzi ko Imana yampamagaye. Aho bazanjugunya hose nzashinga umutwe kandi nzamera. Nibashaka bakugirira ishyari. Dr. witwa Trimu yaravuze ngo abantu nibakwanga bakakugirira ishyari, ngo uzamenye ko bari kukubwira ngo iyerekwa ryawe ni rinini n'umuhamagaro wawe, ngo tukwiriye kuba hano hantu turi haraze, ngo genda wigireyo ushaka aho ukwiriye gukorera. Uzamenye ko iwabo haze umuhamagaro wawe urenzaho, tukagire ngo ko barakwanga. Kandi Imana niguhatere kure, tukagire ngo irakwangaje, izaba igiye kuguha gukwiye. Hallelujah. Intambara z'umwanya zamyeho. Izi ni intambara zakabiri ziba mu muhamagaro. Mukazebedayo uyu mukecuru sinzi aho yavukaga, ariko yari terrible. Ngo araza yegera Yesu. Ejo twaravuze ngo bene Zebedayo babiri basize se mu bwato bakurikira Yesu. Ngo yegera Yesu amuja mu gutwi ati urabona ibyo uvuga ngo ubwami bwawe buri hafi. Aba bahungu banje bombi Yohana na Yakobo ndagira ngo nkwisabire ikintu kimwe. Umwe azicara iburyo undi ibumoso, hanyuma nyamuhirye bicara inyuma. Abana banje ndashaka ko bazayobora. Muri Matayo hari abadusomeye ngo umunsi umwe abigishwa barabaza ngo se nitumara gusigara kuza utubwira byinshi kutaratubwira uzaba mukuru muri twe. Abantu bakunda kuba bakuru, ariko rimwe na rimwe ntibemere cost y'ubukuru. Yesu yasubije uwo mugore aramubwira ngo ibyo wari usabye mukecu nari kubyumva, ariko aba bana bawe sinzi ko banywera ku gikombe nzanyweraho, sinzi ko bakwicaraho nzicara, sinzi ko bazihanganira amashanyarazi nihanganiye,
sinzi ko bazihanganira ibitutsi. Rero kwicara hari yindi cost bisaba. Hari ubwo abantu bishimira kuja imbere ariko batazi ikiguzi bisaba. Intambara zo mu mwanya zamyeho usomye Exode cyangwa kuva ibice 2:13 kugeza kuri 14. Itangiriro ibice 37:18 kugeza kuri 20. Iyo Imana iguhamagaye ijambo rya mbere riragusiga. Imana ni nziza ikakuhagira yamara ikagusiga. Paulo aravuga ngo uzugeza aho uba ngo impumuro nziza, wamara kuba nka parfum ugahumura. Ariko kwa kundi gusize muzabirebe, nta muntu numwe baragirira ishara adafite amavuta. Uzareba umuntu w'umukozi w'Imana wahindutse umwera, amabanda mwitsiritaho, ibirara bimwitsiritaho, abapagani bati ngo uyu pasiteri mwiza, uyu ni master wacu, abagore utazi iyo baraye baramukunda. Umuntu udasize ntaba murwanya, ariko nubona ko barakurwanya ni amavuta. Umuntu udasize uzarebe mu bigishwa ba Yesu, inshuro zingahe bahize Petero ngo bamwice. Yari yarasizwe n'Imana akavuga 3,000 bigakizwa. Habe n'umunsi bamusengera bari barayebishe Yakobo, undi mugabo wari usize. Yohana bamukaranga mu mavuta, undi mugabo wari usize. Uzumve ko hari inama yigeze yabaye kugirira Yuda nabi, bamuzizike ikigabo cy'umwera akizizike. Yuda dupfa amafaranga kandi nta kibazo cy'amafaranga. Yuda ntiyivanga mu buzima bwacu. Yuda ntagutesha umugabo wawe. Biriya byabariya ngo washatse undi mugabo niba ari Yuda upfa kuba witangiye amafaranga. Umugabo w'umwera ntagira dosiye n'abantu. Mu muhamagaro nubona umugabo barimo bishisha arasize. Mu muhamagaro nubona umuntu uri mu bizamini, mu muhamagaro nubona intambara, ni ikimenyetso cy'uko usize. Ariko iyo umaze kuba umunyamwera n'isaze zija zikugwaho, ibitagangurirwa bikakwarikaho. Muri biriya bice tuvuze, Yosefu yari yarababwiye inzozi ngo zisobanura ko azabayobora batabishaka. Nabo mu kumwica nta yindi dosiye bamushinje, si iyo ngiye bashu ngo baravuga ngo reka turebe ubwo ageze kwa Potifari ngo turebe ko azatuyobora. Si uko nguko. Reka nkubwire icyo bazakuziza mu muhamagaro ndakurahiye nico uzabaco. Isharezo ntiyabayoboye baza amakuru yazo, ntiyabayoboye ahubwo baje no kugira ikibazo yarapfuye ngo haza umwami utazi Yosefu baja mu buretwa. Icyo bakuziza nico uzabaco. Fa kubuzi ngo niko Imana yabivuze. Icyo bakuziza nico uzabaco. Icyo bakonfesa babwira uti muhabwe umugisha. Dawidi yaje guhagarara imbere ya Goliyati, kiriya kigabo gikomeye cyari giteye ubwoba. Goliyati aramureba aramubwira ngo uzanye inkoni, ngugize ngo ndiki haryara, ngugize ngo ndiki. Ntiyavuga inka, ntiyavuga intare, avuga imbwa. At the end yabaye iki? Icyo bakurwaniriza nico uzabaco. Yamugize imbwa. Iyo rero bigeze mu myanya abantu baje babona usizwe bakamwishisha, azadusimbura, azadufatira umwanya. Viziyo zacu zigiye gushira, azanye ibindi bintu bishya n'ibindi. Niwe uvugwa kubera impano ye. Zo ni ibibazo, maze bakakurwanya, bakarwana n'inzozi ngo zidasohora. Musa yagaragaje umutwaro w'ubuyobozi yari yarahamagariwe. Bibiliya iravuga ngo baricaye bakamunenga atabyumva, bakamunenga mu ibanga, bakongorerana. Ariko ngo bigere kuri bene nyina bo baramubwira, ba Miriyamu na Baroni, bati ubundi hanze birirwa bavuga baca inyuma, twe turakuzisha. Wigize iki? Nuriya mugore wawe ni umunyetiyopiya
kandi umugore wa Musa nta dosiye n'imwe yo mu Bisirayeli izikora kuri uyu mugore. Nta pane yabaye ngo uwo mugore si umwisirayeli. Nta dosiye n'imwe bavuze bati niba uvugira mu mugabo we. Ariko ababuze icyo bavuga we ngo arasenga, ngo ariko agasenga umwanya watashe. Ntibusangiye n'imodoka watashe. Umuntu yafite gahunda yo gusenga ngo arare, ngo no ngo arasenga ngo ariko agatwara umwanya. Ewe gawe nguriya mugore n'umunyegiputa. Ngo araririmba ngo ariko ngo njewe ngo nzira ngo ukunda atega amaboko atega yawe, manura yawe ushira mu mufuka. Umuhamagaro uzwi na nyirawo n'uwamuhamagaye. Kandi yahaye akora icyo uwamuhamagaye yamuhamagariye, cyane cyane ko ataguhaye kopi pour information ngo ubuze icyo yamuhamagariye ucitondere, zutinye na kiriya ntuzi impamvu. Imyanya haba conflict mu mihamagaro yo gushaka imyanya, ariko abantu bakirengagiza ikiguzi cy'umwanya. Uwo musaba ariko bavuga ngo arabayoboye, sebuko yageze yasanga yarapfuye atakiryama arara yicaye. Ese ubu muzamubona abantu babari imbere, muzi ko hari abavuye ku matora bazifite. Ibyo ngibyo wo kugira aho wayiheba. Muzi ko hari abaza barika kurya batabuze icyo kurya ariko impamvu zawe. Rwose mu rugo byari bitunganye, ari umwana wanje ukirara ari gusengera abiwe ari amahoro. Muzi ko ibyo bibaho. Uzi icyo kiguzi kutagishobora. Buriya abantu barajijisha, ariko ibiba mu bantu birusha imbaraga ibyo abantu babamo. Ndagasubiramo, ibiba mu muntu bigira imbaraga kurusha ibyo ubamo, ibyo wishiramo. Muri ibyo biba mu muntu habamo n'umuhamagaro. Kandi umuhamagaro ntuza wigirisha. Hari ibyo abantu bigirisha ariko hakagera igihe bikagaragara. Umuhistori umwe w'umunyarwanda yaratuganiririye tukigera ino, ambi inkuru ntazibagirwa. Aravuga ngo kera mu myaka ya kera, wenda Reverend warabizi kuko nyine ndabona nduta kandi urumva mfite impamvu ari we ntanzeho urugero, azi byinshi. Ngo abanyarwanda bakiza ari bake cyane, ngo bajaga babita ngo naba evoliwe. Ngo ubu muri Nyarugenge hakaba hari abantu b'abayevoliwe babiri bazwi Nyarugenge yose uko ingana, babiri cyangwa batatu. Abo bantu ngo bari bitangaza, nawe urabyumva. Ngo bavugaga igifaransa, icyo gicongereza cyari kitaraza mu Rwanda. Bakavuga igifaransa, ngo akumva no kuryama azaryama mu gifaransa, yarota inzozi zikaza mu gifaransa, yatekereza agatekereza mu gifaransa, kugira ngo atandukane n'abaturage bandi abereke ko batiganye. Noneho bukeye umuvoliwe umwe muri ibyo bitangaza ararwara. Bagiye kumubaga bamutera anesthesie locale. Operation iba ndende, anesthesie irarangira, ngo atangira gutaka. Ariko nanone kuko abagwa n'umuzungu nabyo, ngo agataka nanone mu gifaransa. Akumva totaka nk'umuturage wa Nyarugenge. Wahazi pardon, lentement, je souffre. Umuzungu akabyumva ngo ageraho ibyo kwigira umuzungu ari umunyarwanda biranga, ngo ageraho ati batitaka mu gifaransa nabwo turebe umunyarwanda garuka ibunyarwanda. Hari igihe abantu batwereka umuhamagaro bakavuga no mu ndimi, ariko twagereriye bakagaruka ngo arararararara, ukumva ni umunyarwanda. Mwabyumvise ubwo? Intambara yo mu muhamagaro, tuje twirinda kurwanya Mose, ngo bavuga Mose nabi, ngo bibabaza Imana, Imana ibaciraho urubanza, Imana irabahana. Ariko disi Mose koko yari umuyobozi, ngo arabasengera. Iyo ataba umunyamuhamagaro aba yaravuze ngo awa, aha nimubanze mwumve, arabasengera. Ubabwira abantu ko ari abantu tuzadusengera twibitseho sitoke bitutsi byabo, kugira ngo ndabishe. Ashobora kukuvuga neza bimucitse, by accident bimucitse, ariko ubundi akuvuga nka murumuna wa shetani, mwonsi beri rimwe, niba mutava hamwe abanyoko nibo bavukana, umushumba wa ni shetani. Ariko waje gusenga Imana ikakubwira ngo
fata dosiye ya Jean de Dieu. Jean de Dieu siwe wa wundi Jean de Dieu. Imana duhagaze ku gakanu wabereka amakuru yayo Jean de Dieu. Ariko man uzi ko Jean de Dieu nibibazo nagize byose ari Jean de Dieu. I say iri joro ni rya Jean de Dieu. Ugatangira gusenga utabishaka ukageza ubwo bishaka Jean de Dieu. Gacha mugahura ukamureba ntanakuramutse nta mushumba tugira Jean de Dieu we uwo kubwira aho ngeze. Imana itubabarire. Umushumba cyangwa umuhamagaro uwo ari we wese mu mwanya we tukifuza umwanya wundi. Nyurwa n'umwanya wawe ufe kumenya ngo uri mu muhamagaro wawe. Abakinyi b'Amavubi baje bambara amanimero atandukanye, ariko iyo batsinze ntibaza bavuga izina, baravuga ngo Amavubi yatsinze. Umunsi itorero twatsinze tuzaba twatsinze. Tiyatsinda bishop, tiyatsinda reverend, tiyatsinda umukuru w'abamama, baravuga ngo itorero ryatsinze. N'umunsi tuzazamuka Yesu azavuga ngo itorero ryazamutse. Imana ishimwe. Kandi nimero yawe buri irakomeye. Muzi ukunda abantu bishimira ba rutahizamu, ariko buri ugira ngo agira inshingano ziri turi mu izamu ryabo. Agiye areka imipira yose ikitambukira nk'atari douane, ibintu byose bikinjira, hari igitego, hari equipe mwatsinda. Rutahizamu bo hagati batawumuhaye mugira ngo hari ico yakora. Umwanya wawe urimo ni wo wa mbere, menya gusa ngo uhagazemo neza. Intambara zo mu myanya. Gatatu twihuta ni intambara zo mu butayu. Intambara zo mu butayu. Urebye Exode cyangwa kuva 16:4 ukareba itangiriro 40:14 washaka wareba na Luka 4:3. Itangiriro 40:14 kuva 16:4 Luka 4:3. Ubutayu nimwe mu nzira Imana inyuzamwe abanyamuhamagaro bose. Nta muntu n'umwe Imana yahamagaye ngo imwurize indege yeme. Bose banyuza mu butayu. Gusa dushobora kutagira yo periode zingana. Wowe bikamara igihe kigufi, ubutayu bwawe bukaba bugufi, ubwanje bugatinda. Ariko by the way, twese uko tungana itunyuza mu butayu. Kandi mu butayu hari indirimbo baje baririmba ngo nta byiza bibayo. Mu butayu haba y'inzoka. Niseme mu butayu haba yiki. Umunsi Imana ihamagara Musa, sinzi impamvu yamubwiye ngo inkoni yawe hinduka inzoka, ntiyayihindura idubu cyangwa intare cyangwa indi nyamanzwa, ihinduka inzoka. Kandi abakonikoni ba Farawo nabizabo zihinduka iki? Akanyamaswa kakaryarya. Mu butayu duhura n'uburyarya. Mu butayu duhura n'ibikomeye. Mu butayu duhura n'izuba. Mu butayu nta sapoti, usibye ko Isirayeli yari ifite mu Imana ntawe ari guhuruka. Kandi n'ubundi mu butayu haguye benshi. Intambara zo mu butayu, abanyamihamagaro menshi nimwe baje bapfira mu butayu. Gusa icyo mpakundira haba ibintu bibiri. Mu butayu haba igicu c'Imana gisura umwuka we, no mu butayu umwuka aragenda yememwe. Umwuka azaja mu butayu, umwuka azaja ahantu ngaho tazavuga ngo ndasigara muri terre fertile. Umwuka azaja no mu mabuye, umwuka azaja mu butayu ahatagira ikiza, umwuka azajayo. Ahatagira abana, umwuka azajayo. Ahataba akazi, umwuka azajayo. Ahataba igikundiro, umwuka azajayo. Aho abagabo banga abagore, umwuka azararayo. Aho abagore ari abapfakazi, umwuka azajayo. Haba igicu mu butayu, niryo humura tugira, haba igicu. Icya kabiri haba manu, ariko manu yaho ni par jour. Niyo mpamvu uri mu butayu ukwiriye gusenga buri munsi. Nta sengesho ry'iminsi, nta sengesho ry'ikirarane, ni buri munsi. Uzasenge make ariko usenga ya buri munsi. Uzasenga iminota mike mu butayu ariko usenge buri munsi. Tuzavuga ngo ndasenga amasaha 3 ngo ubwo ejo sinzabona umwanya, ni par jour. Manu yari par jour. Mu butayu ntiyaba ikigega neva. Ikigega cyaje kuboneka bambutse Yorodani. Mu butayu ntiyaba ikigega.
tuzabesha ngo wasenze menshi nushaka usenga icyumweru nukirangiza uzuvuga uti ni par jour ndacyakomeje mu butayu nta byiza bibayo ariko haba intambara zo mu butayu abantu bagahindukira bakavuga ngo Musa yigize iki abantu bashoreye inka zabo bakananirwa kuzirya ngo Musa nabyara inyama cyangwa ziremeye mu butayu mu butayu mu butayu hakaba n'ubutayu bw'ubuzima abakozi b'Imana benshi baba mu muhamagaro baza bagira crise yo mu buzima mu butayu mu butayu ugasenga kabona umuntu arahagurutse tanga ishimwe pastori warakoze gusenga abana banje batatu umwe ariga mu Amerika undi yagiye mu Bwongereza undi yabonye akazi aha n'aha uraho uri kuribaza ngo hari isukari kiri mu rugo ikiro kimwe cyo kunywa mu karo je ne sais pas kandi ntawe ubibwira mu butayu hari igihe ubuzima bwanga ese umurimo mpagazemo ndi mu mutwe aba bantu bose bimeze gute muzi ko twigeze kugira igihe kimwe tudaterana umwaka wose cyagiye cya covid uzukunda abakozi b'amatorero bahangaga amaso abashumba ukwezi kwashize pastor bisho ukwezi kwashize akicara ukwezi kwashize ntitwateranye kandi mutagira ngo amatorero yose bazi gutanga icyacuma atari uko bateranye oya abenshi batanga ari uko bateranye nigeze mbabwira ko ari n'abatanga no selema ko bateranye na bishop ahari hakabona ko natuye nibura na reverend ariko amateraniro yayobowe n'abadiakre ndaje kuzana $1,000 no hari nabo babaho agasigara yibaza babacuranzi ndabagira gute essence karibira umuzamuri ku rusengero hari gihe haza mu butayu tibakabahisha gusa ntibazabibabwira icyo mbabwiye kuko dufite uwo tubibwira waduhamagaye muri kinzambagera nkavuga ngo hari n'abagize imihamagaro yo gushigikira imihamagaro y'abandi hari abantu nabonye bagira imihamagaro niga muri kaminuza nari nyoboye jibeyi kubavyumva hafi nibura mu kwezi nibura nagombaga gusohoka ibyumweru 2 nkaje kuvuga ubutumwa mu matorero mu ntara bampamagaye umugabo umwe twasenganaga arambwira ngo akunda ivuga ubutumwa ariko we ntaza avuga ubutumwa ati none dufatikanye nzakwishurira ati ke uje Butare nkwishurira ati kuje Cyangugu ndabizi kuri umunyeshuri nta mafaranga ufite baduhaga bourse $11,000 ngira ngo ico gihe urumva harimo kologati namwe murabyumva ababaye abanyeshuri uwo mugabo yari umusponsor wanje nubu sinzamwibagirwa nubu mbabwiye niyo nsenze ndi njenyine nzamvuga ngo uriya mugabo uzamuha umugisha ndacamusabira umugisha kugeza ubu abantu bashigikira umuhamagaro abantu bashigikira umuhamagaro umuririmbyi arashaka kuririmba yuzuye indirimbo zihimbaza Imana ariko yagera ati ishati imaze gucika ikolo sigaye mpagarara naje kagira isoni dore ubu noneho haje nirikorana buhanga ubwo isi yose izayibona sinkiririmbye ku cyumweru nimushigikire imihamagaro y'abantu abafite amafaranga muyashigikize ibikorwa kuko kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye Imana ishimwe cyane nsoza hakaza kuza intambara ya nyuma yo kwinjira muri gakondo intambara yo kwinjira muri gakondo mu ntambara z'imihamagaro tuja turwana ariko dufite end dufite aho twinjira muri gakondo Abisirayeli binjiye muri gakondo izi ntambara zindi zibera hakuno ya Yorodani ariko hakurya gufata Kanani haba hakirimwe abanaki abayebusi n'abandi ntavuza amazina abo bose bagomba kurwana ahangaha ni intambara niyo tumaze gukizwa duhura n'imyuka y'intambara imyuka mibi ya Satani imyuka y'abadayimoni ugasanga abantu ko barahwera umukurikizo ugasanga indwara zatumanyeho ugasanga ibibazo byaje
ugasanga umugabo mwari mubanye neza niba adakijijwe none uhindutse aduyi. Muzi ko hari abagore bagira ibibazo baterwa n'abagabo biruta isi yose. Muzi ko hari abagabo mu mihamagaro babangamiwe n'abagore kugira isi yose. Nawe uracinjira umugabo niba atanasenze akakubwira ngo mwakoze kudusengera, ayiwe ku mutima uzi ukoma amashi uti Imana wampaye umugabo ukunda gusenga. Uzi umuntu kuja gusenga akabesha umugabo ngo agiye handi, agiye gucuruza kugira ngo umugabo atabimenya. Izi ntambara ziza tumaze kwinjira, izi ni intambara ziza mu mihamagaro. Ariko icyo nkundira ijambo ry'Imana mu Baheburayo biravuga ngo kuko tudafite umutambyi ngo udashobora kubabarana natwe, bivuze ngo ababarana natwe. Iyo duhuye n'izo ntambara mu muhamagaro wacu Imana irabimenya, kandi ibyo yaduhamagariye gukora Imana yaraguhamagaye ngo ukorere Imana. Kandi Imana ni iyihe? N'aba bantu ntiyenda kukujana mu ijuru ngo uze woza udusahani tw'ijuru, ntatubayo. Ntiyenda kukujana ngo uzakorope mu ijuru, nta makaro. Iyo uvuga ngo uzakorera Imana, dore Imana nabo. Muri Matayo ngo abantu bazayibaza ngo twagukora iki? Harya izababwira ngo nararwaye muransura, nambaye ubusa muranambika, nshonje murangaburira, bati koma ryari wewe wigeze usonza, wararwaye mu ibihe bitaro? Ngo babwira ngo burya mwabikoreraga bato, ngo urya nije mwabikoreraga. Service wenda gukorera Imana, abaza bavuga ngo nibashika mu ijuru bazakorera Imana, nta buko Imana iteguza uzatwerera, nta dutimba, nta bisharagati izacinga. Buriya abantu bagira alizyo. Shobundi narimo numva umukecuru avuga ngo iwe ngo aje yifuza ngo nibagera mu ijuru ngo abadame bose ngo bazicare ngo batekera abagabo babo. Muteka ibiki? Muteka ibiki? Ntabwo muzaje guteka. Ibyo mukorera Imana ni none, ibyo yaduhamagariye naha, ibyo yaduhamagariye naha. Imana ufite niyo mwicaranye, Imana ifite n'iriya muturanye, Imana ifite ni wa murwayi uzi. Tukavuga ngo uri kurasevinga ngo uzaje gukora ikimina n'Imana, hanyuma mugura ikibanza se mu ijuru mukora iki? Naha nudakorera abo tuzabeshe ngo utegereje gukorera Imana, nta bundi izagaruka. Yaraje iri muri aba, abo tubwiriza ngo bakizwe nabo, abo dufasha bakijijwe nabo, abo tubatizwa nabo, abo twigisha nabo, abo twihanganira nabo, abo tuzarubukana nabo. None urashaka kuzajana Imana ukuye? Aburahamu ndashoje, Imana iramubwira ngo haguruka uve mu gihugu cyawe. Ejo twaravuze ngo ntawe urahamagarwa ngo namara Imana imubwire ngo guma wicaraho. Haguruka muvinga, gira point de départ, jaho Imana igushaka, kandi nuhashika gira icyo uhindura. Iyo tukiri muri rya conflict y'ibitekerezo, uje unahaguruka nabi. Imana yahamagaye Aburahamu akwega Loti ngo ashike imbere, Loti amutera ikibazo. Imana iramubwira ngo ndushobora kwinjira mu gihugu naguhamagariye ukiri kumwe na Loti, mupaka mutandukane. Nasotera wazanye iwara nashaje nzi yaranje ndebe uko tumuhotorera hino arangiriza aha, ntatera wo kuja usimukeneye. Ibyo tuzana byose si ku Imana ibishaka. Abukeka ko ari bo itire bareke, abari itire bazi na nyiri imirimo. Abuvuga ko ari bo bazagufasha vayo, hamagara nyiri imirimo izabazagufasha. Naho wowe ejo bundi uzafata umudantiste umugira umukontable, utazi ibyo ari byo. Nazaza aja ku imashini ati mpereza abantu ngura amenyo, uwo ngo ni kontable. Nibyo tuja dukora mu mihamagaro. Yajanye Loti azi ngo ibintu birasobanutse, ngo ashike Imana iramubwira ngo isi ibona guhamagaranye, nta nica azakumarira, kandi kikubwira ko ntakigenda cye. Reka nkwereke urugero, ndaguhaye preve, mubwira ahitemo mu gutandukana. Loti ngo arebe ikibaya ciza, ntiyanagira ubwenge ngo avuga ati muzeyi ni wowe oncle, ni wowe mukuru, bari wowe uhitamo mbere. Burya ibihubuke birihuta. Loti ati dore hari hantu ni heza, naho ni ikiyaya kigenda neza kigapakana n'akagari k'Isodoma n'i Gomora. Intambwe imwe, nta boda, kwinjira nta visa basabaga. Aburahamu tuhisemo hari undi ati ni heza, ati wowe urabona wowe. Undi ngo aravuga ngo mpisemo imisozi, ngo ngiye kuzamuka imisozi Hermon.
Imana ko nzaba hejuru y'imisozi, nja nuburira amaso yanje ku misozi. Aburahamu yagiye gutanga Isaka si mu kibaya, aja ku musozi. Igitambo cyemewe cy'abakozi b'Imana ni ku misozi. Eliya azamukana abantu ni ku musozi. Yesu aje gusenga ni ku musozi. Ariko baroti ni mu kibaya. Ibigabo bicuzinga nabi. Tuzemera tuzamuka imisozi y'intambara, kuko niturenga tuzumva ijwi ry'uwo dusanga. Yesu ntigeze hamagara abigishwa ngo tumanuke, yazaga ababwira ngo tuzamuke tuje gusenga. Mu muhamagaro haba intambara, ariko ni nziza. Niho Pawulo yabwiye Timoteyo ngo narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, ngo igisigaye mbika ikamba ry'ubugingo. Twavuze ngo haba amadodani, hari n'amakonterevasiyo twagiye duhabwa, ntibakakugore. Ariko uzuririmba twumvise amakuru ngo hari inda yawe yavuyemo, none se yavuyemo niwe wavuyemo wayiretse. None se ubwo Imana izi guhindura abakecuru abavyereje, irabishoboye. Izi guhindura ingumba abavyeyi, izibona mu ngumba ikabona. Baravuga ko wazaga ngo inzoga nishi, none ni gutuhisa umukozi w'Imana, bakorera Imana baranywa izingana gutera. Imana ihamagaye umuntu izimucura, tuciga ibintu bya shimi. Njani bukumwarimu yazaga twigisha ibintu bya transformation, akatubwira ngo solide ngo yoba liquide. Tukumva ntibizashoboka. Icuma caba urutemba amazi niko mubyita, bizashoboka gute? Akaza kuza ibintu bya liquefaction, solidification, ababyibuka mwabyize. None ibyo bintu aza kutubwira ko hari imbaraga z'umuriro ziba zazamutse temperature ku 1500. None icuma bakagihonda bakagisya kikamanuka kikabura urenda rw'amazi. Ntimubyumva? Reka mbabwire ngo temperature y'umwuka wera azafata umuntu wari solide, ikigabo kidashoboka, cyananiye polisi, cyananiye ribu, cyananiye leta y'u Rwanda, cyananiye umuryango, ikintu cikigaganyere kiraho, umwuka wera kamufonda, akabafondi, agasigara atemba nk'amazi. Mwavuga ngo uraramya ati ndaje, mwavuga muti tuje kuyiriza ati ndi tayari, mutakagabo kabaye agacwira, sa agacwira, ahubwo yabaye umugabo. Yahuye na Pentecost. Pentecost itaduhinduye ngo iduhindure